MCA wa kuorotwa Sarah GAKII ni achumiritie kuorota ngabana KAWIRA akiuga aretire KIGOMANO kia RIERA muciini jwa Nairobi indi atakiriria jama ngabana bangi guchwa onjorithia banthiguru ciaome baria kaunti yumba kugwatanira nabo kenda kuringa MERU njeki mantune jegie RIERA. Nawe MCA wa KITHI mwenda ITHILI naugite baba inge ba MCA baria bathuritwe ni baugite bakamugwata mbaru gukurukia RWARIA rwa kwithirwa na kigina gia kung'anania ward onthe kenda MCA batige guturiria marunga bana KAWIRA kuona mirandi wondini ciao. Tongerio barabara ni kuma kaunti ya MERU no mwenda ITHILI uranyo no MCA wa KITHI augutuna leke dwarete RWARIA ndene kaunti assembly ya MERU kutigire MCA barabonde bathuri bakwathurira kigina kigujunjike 50 kirembetire chomte iketho itengicha witina mbere. Development money I mean beche county 12 billion. Beje chen development kwa ndo la puranga vana KAWIRA MWANGAZA atalaira kiraitu no ndo wa 12 bilioni onde ni maendeleo in development data la 30% ya 12 billion ni taki maendeleo 30% ya 12 billion is 3.6 irambia chen development oga quantify na 145 obora wonde rona 8 million lakini ende turua 50% 8 wondi ni direct ya ni wondi chonde then 50% ingi gavana natue noge flagship project chiawe tutuko ndo kuambeja chonde atuana chiawe wakwenda kuthithia natue na 40 million na atu 40 million ingi 8 wondine ukethira gera gavana akwe na makosa bando ithora shwanda antu baku bakona development no ndo gavana arenda kinya wichia thia no representative wantu kuringana mwenda ITHILI augite watho bubu bugatigire MCA bathuri batireta kingavana kumuturia maru nekenda bona witi na mbere indi agatigira milioni 40 ciokinyo kiwa ma yetumita mbeya na sheria kandira onera ndona batu twende na MERU no manka welenge gavana kenda wikire into wondine kinya kethira ipipe chori no manga welenge gavana kenda pipe ira ikia ogu okaro mwelenga pipe ira iteta ibuntu kona AMERU bakulalamika thaiba kiwa MCA betre tandene na gavana MCA bakirire no of course obo MCA bakiogira AMERU kuriwe kuthira na kenda MCA sibatakire ibuntu tukwa no mako the kwina sheria no ntundenda kwina sheria 50% of the development money batumbe chira tukure ward fund 10 million ithatu ikaritwa yeta kimbasari watiara 7 million wonde ko yumeta kuma nara ura mekindori kamarima yatira morondo gwena isiolo otumiombera milioni ithatu milioni 7 icho barabara icho rui icho chibitare icho akaira sbe sindi milioni 7 methege kuthulunga nkirongo akiantu ntikwanda kurongo yantu isheria kwanda tuthithia ikiambecha mashinani 40 million obora wond Ambubu MCA okoroto no Sarah GAKII etho akirotera gavana MERU kana MWANGAZA nikira kuga aretire kiri KIGOMANO gia kwariria rira na mpui na thiro na kanya go twendi wega promombo tethire kaunti ya MERU na ara kwena antu baba ingi beyete ni baba ingi muno ara beyete MERU Kenya no ntu bwa kwariria mantu ya climate change no uo kona weather yetu ni echencherie inyambura ta yura urebatiri gavana for sure kya kuthra we are good governor orende karan kuntukura ukalobe kinya at least ndona inyomo akeyo tutetheria mantu ya climate change ya na ukaliene okumatukite nara rukire antu bembe bateruiro kwana antu batiani baina thina ruye orende kara at least ukarobe ukona inya no antu baire ndona baile bakeya batutetheria ithima bira wano enjere bita ikwepo monkera thai batutetheria ithima bira bikomba kunyua nikenda mwananchi muyembe mutiania na inya imenti party moteka cieruwe for example inya bore tayanitie ruwe kwa gavana wowe utena good governance kanote kumenya ngwe gavana niriko bando still kiongo yaku kiri onara kiri okolea ajana Sarah GAKII akethwa kiranga gavana MERU jo kumene no ritingu gibwawe ndona siba kure antu baraba kwanda miti baki facilitate mantu yu ya wita ya carbon credit gavana wetu nwere no arakarire nthi auma na buriku kana twira antu betu ba MERU rire baka organize ikundi biu bianda miti na bomba nyabongo kum benefit na donors baraba ikenya thai for facilitate ikundi kwanda miti wetu we antu eta ona mantu ya meya ya yo MERU aretere ndarika ithano second 10 ko gavana sit down rethink and think twice ngoiro kurita ndene MERU wowe buru ukiakirie ku etauma kere wima
ni representative ne taumango ene cia wokolea na icio yuo kumenya nkoloki na yuburu ito kwa credit lakini iterita wa muntu wetwa ngavana arita murandi yura yo gutethia mwananchi wa Meru na yura yo tachi antu baba inge kanera twetana gisonko sustainable development. Nkiripotera Woro TV Betamudhuri Muriuki.